Normal kan yam ke nas dial kontin barwanya lingwasama ana biya kamal kan online TV an wala shanka wal ngwan ka pai bakel ron kina dangro biri jandangro du bakel te gari pon de banyo ga yakel biarun palping kalianga kan kono wen yam ni jiram jidit kan online TV channel dong la jaling ke YouTube ke ci jaling mi ci jaling de goro de channel de support did subscribe committee ke report mi breda chamala chibekije kam lingi je ka Facebook page da kan online TV channel there gwano jin there follow ko there more information there kula chubkaje kapet kami dong shi kamala jigbo ka Facebook there ke YouTube there ko jikten take a report mi bum ka bech mi bana lingwa same mi bikoran palping ke liangda ano kabe ka kuma doctor machar la kuma spele ayo kuma spele ayo chete kana ta chara shotin antama ke repoda na chanu ne te dakaje ban je link repoda na chagor kuma spele ayo ka ne dial content rede ko be content ngaje no ngum shora lat ko kuma spele ayo te ne dakaje ke repoda na chalat no ka ben ma ye kel gwasmene kuma spele mayo chalo jen dung ne dialen content rewi ka South Sudan she dung wore karwade ka she dung doctor macha dung ne dial kuma spele mayo keri podana chanong senior cadre ano kata dan en chete kana chara shot rei kuma spele ayo te gore jeno dake kuma spele ayo chaga jugando kuma spele ayo me kam jarar berar karim ki keles gat so Sudan di al kataye chana ne kaje ka chana target kaje kuma kirmi yadit akani shi nwere karo dien chana go the entire country ano shawara shi kaka gwaze dan e kirche korche to kaje me ja kuma spele mayo ka chaje bichol no jen e kuma nwere ke batene to bilel strictly no na me dun nwere kan na mo cheto shete ganat chare alaka atla senior spele ayo no tichela da gwano nene ala spele ayo waje take serious internal challenge take rectum wanted to read and tamna take ne di chare latin tela government back agent kene de kono larno kene de let kelke kum kirmi yadi ti chaden shot ka kuma spele ayo ka panken chaga mo tekene ka gor eno tekene ka eno ka kwert te kan ga berena duno ken ka government agent to gor ka jen wo ken biken kuma spele ayo bi Canada ne de tonen cha kuma spele ayo cha infiltrated no chicken weekend within kuma spele ayo kakan kaneti moto kwa saponi kuma kirmi yadit nika gwaze da ne cha darmu char me cha yen keri poda na chanu chetega na ta char bulatin me chi naro alka cha gujino kuma spele ayo bume dan chetega na ta cha plan ke char alka to make yo ko pin la ja gopke bite tin panyelo jiran kuma spele ayo ba kula ngane je ka rwani ko ke ketin kontin lade ano chi jiran spele ayo la top chalat gwanse me wa NSPL ayo chi property chi kwak chi dun amkel ka chi dun family ka chi dun dorkel chi dun were no ka chi dun politician jenne dun en dialten content rewi ka South Sudan jenne dun en dialten content cha tigden charge sacrifice ko biken ko mo biken ter ko ba South Sudan ba jakama gwa dungen dialen content cha kirmi ya de charge look ketin jeto kono lede wan mi mo yere tin dial content tere wich ka South Sudan yere resource ne shit ke mineral tin content ka South Sudan la dab keneliet che jako bela dunde ne de ti wallet ken lonko de ken Dr. Riek Machar ke first by President Dr. Machar de ken watch ka kuwer da anteten la party leader party SPLA ayo
kan ne ti ko chika kan chika dag ma char chika na luang ka mu wi kana ka chika na yen ka te re ti yen dan charen mo ke jene te bilet ken kana kululat chika bi interfere no ka te kel ke kuma spele ayo bat biga te ke jen ne ne ken de chare alaka to mo ken ke yu ka pin ba kuma spele ayo ba je kule ben interrupt ke ba je ya ko dag ma char te ka nas te mo gurgo jeno de je watch they are part of SPLAIO ke de chagrich ne le to katin kan ai kon ka bane shaw kan ne to ton biadil ke ko ka within SPLAIO ke SPLM te yar ke kuma SPLAIO ka jaga ko ba je ke ba je buje je ka ne te ko ken an SPLAIO e dum wore karodien ke SPLAIO e dum family ka shirmala yana lingi shala jalat ke no ne na Dr. Riek Machar kan shegda na Angelina Ten ikaneten kon tintaka party ko da kana ande ga me jatin chebe kaneti kon tila leader keneten kon tin chunkel ka dagmacha but be ka critics nere kon luke dagmacha tin chika na kula kokre nat akanet won tika plano ano chol kan kuma SPLAIO dum family no ka kuja mo chetega na to motishare lika to ba pa de SPLAIO ba je dekeken tetene kana tilu karameda ne cha kwan adakren machar rameda ne cha kwan ngai kondiale enran ne jeje ka taye da ne cha kwan geje ne deputy ka kuma SPLAIO ramkel mirel kuma SPLAIO ka karama mo Nathaniel Oyet aramkel michila de lonko bukume SPLAIO bete kamal ke ba joje no jene kume ko SPLAIO chaguro de jedak chaguro de yar but meda ne charode lanyrar da wiki juba shenge dana kapkona yen ko de dial ko lo latrar ke jemone ajen ko lo jako bete dial tamde ineji de kelu belat ko be SPLAIO be je structure ko SPLAIO charge de agiter ko no ko Nathaniel Oyet acting chairman ko kuma SPLAIO cheguro belet kashi angaje no tene to mori yare laka da ba kuma no ba yadda che chulere lo lere karwade ko miche ka trust kana di ala kon de kuma dare je ke de gor ke de je yen ke de ko jen ta dan lat ke ngai kone ni jiram to Nairobi la ja kapke bai na ngai ku juba ba ji yen gor ka Nathaniel Oyet lo no de je yen dino tele gwaje ke je so kane di alati miche Nathaniel Oyet miche go jen be order be jitu shit ko wo jaran ba la ro jen che ber shelat kawal wo jeni ne tin konti la kwar ko la me kwar ko ken godden mi mo ngai kone structure ni chiang eno jimi chai gu jino don chilar dan gurga shilat la jawo ke la rari la jalat katin ko jin chide take power for that long ka chaji wo ka chi goro wo kije manyo jeno jin tika agenda do den so ne ti kane jeni tin content cha na jeno chunkel ke kume na rai ke kim yadit kada ke kume dakuma cha la kume SPLAIO kwana palle jen wo kwatar gani nwere ke nakana nwere bate ga same jen tare alika tiloke honorable Nathaniel Oyet ne de to ka kane tin kon tin tike jeni ketin kontin guru jeno de kume SPLAIO de jedakakan tin chunkel ke wuri shal ka honorable Parkol ke peace ambassador mangai kone ka kuma SPLAIO na wal barwai na jiram nan chukula tiani jen mente ka kuma SPLAIO ben but kula te ka party dunkir mi yadi ala lar jibono jen bo shunga boka kwinga ka kwida kuma cha but tilla daga ndial chicken shirt ketin kona latke ketin gorke no de latka kuma SPLAIO jana kula jugono nene yinetin kontilan nuore tin chari jako biya kuma SPLAIO biya jaddak kacha ko kum kirmi yadi aladi na wo chinon honorable Nathaniel Oyet te diara man de acting chairman ke guina te it ladien o te yuri cham ke chama ke cham cha jogo no yen ke yenetin content kwa kum SPLAIO kwa je destroy deken jen miti ka muku object der da ko cha de le gwa da an che bara dan der dun mala der kul balat anyok gwan mawuna kre kori dan ka te ka challenge state wa ka kum SPLAIO
ti yen de ko mbedi rar ku yen kum SPLA ku yen la jor kati yen within SPLA ñu de no yen ka yen purely government agent ke report dana chalat gwasmen so na me der we ka ya ka de yen te ka ngai de an wo ngum la ro da cha ju no ne ku men me shi ku mun wara ka ro den cha ju no ku men me mi gije no ku mun wara ka ro den awanyo gwech jira mo ne ku men me kam jarar kariem ne na kana ke 2013 ene ramu miji chuch bi ngaje no a part of SPLA a chen me cha nan wer ka rodien ngo da chete ne diji chuch bo kene to kene de kon kul chon kel ga da ma charan walle ano ba Sudan ba je ger nei kon diale ani de kon te ka longa tema kene de kon tin they have no ideas ke charte de kan galalet kule de kon te ka ideas ke char wala joira ngai kon ramitel idea en rammo wajin ci chare ci lu ke ci chare ci nyon tana ci ga de lonka mi gere ka ce wuce de lonka mi gere ja to diality ka kana kon lat karodian bane de kon te ka char ci ka da kuma char ajin kwala luka jemmo ano dare ru ke dare te ke election ke dare te ku inquire akir mi yadi ko ke dole ano ke ci chute ko option dangro mun no jen wo be da kuma char be brar ke do da na guji jeje many content array which be displaced ka michela do already me and then ayo be forceful election be you lat ke ba queen ba you lat ka pet tine to to jor ko be kula jakko be te ka gwammo be pat ka je ala kwer ala gora another term ko dera continue la kwer ban ngai ko ndi also dan me ko independent ko je tele mission ke ko inquire mi chabal latin teram changanje no ko inquire la jalat ke de ben teleje so jen ko na la juguno nene yene di ala konti la SPLA mete ke ne timo te nen yen ke yar ke kum SPLA internally kire de rejimi woni de to ke jene government panken ara mo mishe ti de la ro na cheti ai chewe ko kum ba ngaje no chewe ko kum bino bibin la no kum jor ke jin part of it so ne me de la report ke le dana chalat an ban nyo je kana the report bi ateman